Bize birden. O ne kabul yaptım. Estetik kıvamı. Kaçı dostlar? Like bas kanala yazılarımız. Tilki ventilator tavan. Ventilator? Iya. Okey. Bu kasoy kaskır var ekan. O. Kask olduğunu yaksa. Mamskiydi. Mamski? Dep birini çağırıp veremiz. Tak dostlar. Nokta. Ay vokal. Hatırlıyorum. Mesela ben oy hemen kopyam tastab verdim oy bay. Yoy kasoy kaskır begil. Kasoy me gösterilmesin. Mas. Ya daha parkanısı. Bandaj tabu gerek. Ay yok. Çok kötü. Ya kulübe uğraşıyoruz. Ben de bakalım regülatör. Öldüm. Kaçı. Kaysı mı söyledim ya? Dostlar böyle kalın yayındayız. Ayvettinizim. Minik ağaçım. Minik. Kaçı dostlar? Dostlar kuva oturgan dostlar. Af. Kop kaçın lan. Karıcı dostlar bizde 99'un ölçeği bol gerek. Amurluklar emes baytmakçı. Haydacaksın ya Bratçiki'de oynadım. Aha. Lan ilk saat şey oturursun orada var mı? Pas kataptın be. Kaskıllacım. O ne yaptım? Ciddi kalatın kala gitti. Açır indiski kino var. Oy kinodur mu oğlum isko? Taptım falan ikaz yaptım. Kaçtı istiyorum baytmak. Tüm battı. Tüm battı? Acok. Ya cer ülkeydi oy. O bizge tamak gerek. Bir gel. Fanarik. Sen alayım mı fanarik? Bilmiyorum al koy. Karıcı o tamak bizde. Bunu koklayalım o. Okey koklayalım. Ya mesela koklayı dedim. Peki kaç cügürüm ben yanında? Tuğbur. Kaskır. Yama tüm battı. Dursa endi tüm batı gerek. 99'un ölçeği koy. Bana tutsana cügür. Safhanar raketlerim ben. Dostlar короче like bas kanalga жазылуды unutmaymiz. Төменде подписаться деген кызыл кнопканы басамыз. Марга дедemiz келдер, марга дедemiz. Дискотека. Дыкын дышында қой. О, балық. О, мен Марков таптым. Онан үстіне шығып кетуге болады екен. Датчик. О, Стрикта. О, айтам балық табылдым. Окей.
Темір табалым. Бізге металл керек. Бал. Ей, тастап жүрген емеспін ата. Мен sana. Daha iyi 2 gün öttü, okey. Önce de açıklattı. İnformasyon, торговец mekanismi. Ya ağaçlar gerek. Dediğim problem ne oyun dostlar. Подписчиктермен ойнағанда дұрыс болатын еді. Маған сындырғанша мен айттым ағаш алған дұрыс екен, ә? Қазақстанның тамақта орын қалай? Туу. Бізге көмек керек болып еді. Достар бізге, короче, сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Сұрақ жауапта түсіруге дайынмын мен достар. Мен отқа жағып жібердім. 99. Қасқыр. Нан жұмсашы, күн тез өту үшін 20, бізге 20 төсек керек, төсек. Не bağışqa жағы. Бері кел. Бер. Мынаны ағыстыңдар. Сундук таптым, сундук. Бар алып кел. А чё? Топор таптым, топор. Хороший ма? Топор, я хороший топор. О, братан, болды, қойдым, братан, қойдым, болды, братан. О, қойдым. Yo, мынаны жұмсашы, осы сатқа. Ағаш табу. Девать, где? Тоқсан естіп атырам ау. Мен қоқам. Ағаш жинап келем ба? Ағаш алып кел. Короче, сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Сабақ туралы қандай видеолар түсірейін, короче. Тип туралы Майнкрафттың видеолар түсірсем қалай болады екен? Жасау керек па бізге? Верстагнес, топас! Мен саған не дедім? Верстак па, не істеймін мен? Бірден құрттан мен. Топас! Мен саған төсек дедім ғой. Неге ағаш керек айтсай? Төсекке 20 ағаш керек. 20 ағаш жинап келем мен онда. Цветный ұшықтайын осыны.